دماوة تبدأ خوش بي ونبخير هاتن بودكاستا بكردي اف خلقا پیشیه جوی بودكاستا بكردي و ایرو جی و میوانکی منی برز جو او بخوا روزنامه وانا و نویسکار جی الواشنطن مني اللي بخوا او خلقي عمودية سيروان قدشو تقلكي بخيراتي. gelek spas doktor ez kêfxweşim ku ez îro mêvanê te yekê yê vê podcastê me podcasta te pîroz be û zêvîdarim ku tu karibî gelek mijaran li vir nîqaş bike ku li jî hêdin nayê nîqaşkirin. سپاس قلكي شخوا يعني ما بس تعمل جوي بودكاستا بكردي از رونی باوج مسر قلق وقت بكسرين روشن بيرون فيسكاري وكا كساتين وقت تا غير دي وقت هنا كديجي هبن ميفان في بودكاست دا او مجارن جو قلقي ناين سروا اخافتن يانجي جارنا كفنا ناف خلا بيروز المقدس دا ام كارن بهتر لسر راوستن و ایروژی از خوازم هنکی از وتا تبخوا کسکی باش چالاکی و دشوپینی روشا کردی و یا دفره جی یا هرمی جی یا جهانی جی یا امریکا جی وکا گوت الویدد منی اوره کفتنا بیستو نه چلا گود نافبرا في دسلاتات دمكي يا سوري وهسدي دا بريز مزوم عبدي دا تديت باش خالوي اي لشكري هناكي بيك هاتنا حتى راديكي لي خالن وي سركا ايرو كفنا استنجيا دا وتكاري بيجي يعني هناكي ولو بهنك جوي ركفتنيتي جو هيدي او بهنا كرديتي او شوية كرديتي بنافروكاوي نماولو بهتر جيتي بهتر تيل سر اخافتن او تيرما قوتنا تفليبون يعني جي انت او انتجريشن يعني استخوازم نرينا تدوي درباري دا ببينم تشاوا في ركفتنا دبيني وتشي وكد ببرسبكتيف هنا جبوي سركفتناوي. gelek spas doktor carek din yanî wê çaxê jî min got wexta ku ev rêkeftin carekê hatim zekirin û niha jî ez dibêjim ji bo wek dibêje rawestandina xwînê rawestandina şer û kuştinê gaveke gelekî بله baş bû gava ku ew rêkeftin hate kirin ya ji her dua girîngtir ew e ku rê li ber koçberiyê girt yanî gava ku ew rêkeftin hat kirin êdî xelkê me li deverê xwe li bajar û gundê xweman û vayet tiştekî gelekî baş e ji ber ku heger tu çi aliyî dwarê siyasî di danûstandinê bike gava ku milletê te ne li ser erdê be tu nikare tu bazara pêk bînî ji ber ro di wê çarçoveyê de heger bi çarçoveyeke giştî yanî ji dûr ve dilê binare baş bû ku bû rêgir li ber tundutujiyê û xwînê û kuştinê. Lê heger di dwarê siyasî yê demdirêj lê binare na yanî gelekê maniyê wê hene em dikarin yek bi yek li ser wan rawestin lê ez bi kurtî karim bêjim بله rêkeftin di navbera كرمكة Hesedê كرمكة û بله belê yanî em nikarin bêjin rêkeftineke Kurdî bi Şamê re ye rêkeftin di navbera Hesedê wek aliyekî leşkerî siyasî nema êdî Hesede nûneretiya em bêjin baskê leşkeriyê rêveberiya xweser dike em nikarin vê yekê bêjin ji ber ku Birêz Mezlûm Ebdî niha xwe nûnerê van danûstandinan dibîne û ez dibêjim evaya metirsiyeke mezin e ku hesker wek çawa Ehmed Şerع kesekî hesker çekdar bû nûnerê yan rûyê deselata siyasî li Sûriyê niha hêdî Birêz Mezlûm Ebdî jî wekû kesekî hesker çekdar dibe rûyê siyaseta Kurdî li Rojava yanî her kes karib nerîneke lê binare lê êm ez wekû metirsî di qonaxa bê de dibînim. Aliyên her du aliyan isbat kir ku ev rêkeftin tenê ji ber cewendiyê xwe bikartînin ji bo mesela eger tu ji perspektîva rejîma Sûriyê lê binare ji bo careke din deselata xwe vegerînin ser wan deveran deverên herî بله zengîn li Sûriyê û tu ji perspektîva û em bêjin serweriya yanî tespîtkirina serweriya Sûriyê ya hikûmeta Şamê li ser hemû axa Sûriyê û jiya Hesedê Hêzên Sûriya Demokratîk diyar e ku ew tenê dixwazin bibe beşek ji vê deselatê bêyî ku li em bêjin
دەرئەنجامên wê yan bertekên wê guh bidin van tiştan. Wek min gotim karin bêtir li ser baxivin lê halê hazir ev rewşaveyekê ye. Tişta ku te got çima niha hinek cudahî û tevlîhevî derdikevin holê, ji ber ku rêkeftin bi xwe bi awayekî nezelal hatibû nivîsandin. Xalên wê bi awayekî nezelal hatibû nivîsandin. Nezelaliya wê çaxê niha encamê wê hêdî hêdî derdikevin û ez bawer dikim wê hîn jî bêtir yani wê hîn jî xuya bibin ji ber nezelaliya wê çaxê. بله يعني زمان تقول يعني هردو آلي وقت بهتر دان خياكرن جو أو آلي لشكري دخوازن بهتر يعني برجواندين خو بيك بينن شخو تديت انها ايرو بيستو ششي نيسانيا اف دبي سالك سر ويكون فرنسا بيستو ششي نيساني صالا بهوري تبيراتا جو Bilê. أو يعني تكاري بيجي نلي فقربو يعني أو نو نرتياح همو آليين كردي بارتي هبو يعني جواكا سيفيل كساياتي قالك كستيدا بجدار بون او وقت بيشاندك جوي كونفرنسي دركت وسر خالا هاتا يعني الهفكرن جو يعني او ببي نو نرتيا كردي يعني بيشتي سالكي قالوا اف كونفرنسا ها بيشتو ششني سانين الجور اخفتناتا الكوما بيشتي في كفتناها جو ايرو دستلاتدار دخوازي لێ خۆشتێ وەکەت بێ لە خویایە گوئالیێ حەسەدێژی و پەی وێژی تەدیت شخوا ئەف هەموو ڕێکەفتن ترکی پەی وێ بوو ترکیژی حتا ئیرۆ گەلێکی رازیە تە چاوا فێت بینێ برێسەرەوە Yani wexta gohat kirin belkî ew cara yekê bû dîroka nûjeniya Kurdê Rojava de ku hemû aliyên siyasî rast e ew konferansa ku pêk hat nûneretiya hemû Kurdan nake lê nûneretiya em bêjin aliye herî mezin dikin ji ber ku partiyên serekî gişlûr bûn belkî civaka sivîl bi awayekî baş neamade bû belkî em bêjin aliyên din yên ku belkî di qonaxa bê de aktiv û çalak bin neamade bûn lê dîsî jî piraniya berçaviya partiyên ku nûneretiya Kurdên Rojava dikin amade bû waya gaveke bi rastî gelekî baş bû yani ji ber ku di çend sal bi kêmanî ji destpêka şerê Sûriyê û heta berî wê jî lê ji destpêka şerê Sûriyê Partiyê Kurdî perçebûyî bûn partiyê ku bi xwe yek bûn du sê û çar piştî wê du kamp hatin çêkirin kampa serkêşiya PYD û aliyên ser wê kampa serkêşiya hinekese aliyên ser wê de gava ku ev giş bi awayekî hatin berhev û hate xuya kirin ku hêzên Sûriya Demokratîk wê bibe garantora navxweyî em ne behsa hêzên ji derve dikin garantora navxweyî ya van nîqaşan van dan û sindirên di navbera Partiyê Kurda de mizgîniya xêrî bû gelekan heta kesê ku ne nêzîkî partiyên Kurdî bû jî got vaya gaveke baş e ku li ser dikare ji bo lêvegereke Kurdî ji bo tiştekî mestir li ser were avakirin bi kêmanî dengê Kurda li Şamê yek bi gava godan û stin pêk werin derket ku ne rast e hesedên ha xwe wekû hêzeke siyasî dibîne yani gava ku hesedê hat û xwe di navbera her du aliya tevî ku em dizanin hesedê yani em bêjin backgrounda wê kû ye ji ku hatine tu nikare aliyekî bîne ku bêtir nêzîkî PYD ye û tu jê çaverê bike ku bi heman şêweyî bi heman mesafeyê li her du aliyan binare waya destpêkek lê rastiyeke de facto heye ku hêza leşkerî ser erdê her ew bûn heta radeyekê her du aliya qebûl kir ku ev yek were piştî ku rêkeftina bi yani bi Şamê re ket qonaxa piştî tundûtujiyê û piştî ku bi rastî ket qonaxa praktîkê de ji ber ku ji adarê ji berî wê bi mehkê heta em bêjin meha yekê heya dawiya salê yani tiştin nebûn her du aliya dixwastin demê bikirin yan bêtir wexta xwe bistînin piştî ku tundûtujî bû bersiv û eşkere rejîma Sûriyê bi ser ket bi piştgiriya Tirkiye û Amerîka بله êdî hesede nema girîngî da ew lêvegera ku çend meha behsa wê dikir û xwe ku garantor didît xwe aliyekî siyasî xwe ku tarafekî siyasî dît û şaştî di wir de bû şaştî di wir de bû ku hikûmeta Sûriyê êdî ew yek istiqlal kir gava ku بله aliyê beramberî te xwe wek taraf dibîne tu nema yani kartê te nemane ku ji ber ku tu lawaz e yani wek بله hesedê di qonaxa xwe nî herî lawaz de bû piştî em bêjin meha yekê piştî êrî şer û pevçûnên meha yekê wê çaxê hikûmeta Sûriyê ew yek istiqlal kir û ca dest pê kir yanî çawa em bêjin min ser nivîsan jî dektor ديد bi بله ingilîzî او belê
Damascus dilutes the Kurdish question in Syria أو تسد Middle East عين funded يعني بنا مديد مخند با ساعات خوش لأن تقلكي باش شخو أو نفيسان ناتج من هنا كي بحث بكن يعني براستي هل وستك جرينتي دهان هاد فردا تا دشتكي قلكي جرينك يعني زمان يعني قافاقو هل وستا شامي ويا هسا دي نيزيكي هافد فردا الجور نرينا واستخوازم نرينا تجد فردا بيجن او مرسومه سيزدها و اف تشتيقون هاد بيجن شام بحث كد بما حقيق كردان ما في كردان حموق هاوانا كرد وقت بيزدي هالو تشت خوازن يعني تدبيجيد فردا وكا اف كونفرانسي بيش شيشي نيساني تكاري بيجي نما ايدي جهيوه هي يعني ما وقت من الماضي شكفن يعني رابردو يعني ولو بهنك ولو جيتي يعني جبرقو اب مرسوميقو هات كرداد بيني وكا چاند وكا يعني بشكي چانديش في ملتي مهفان پنابر يعني ما فين قودانا مثلا رقزنامة وچند ساعات زماني كردي وججنان روز اف بريد كاربي هبون واف مافنا سفيرين يعني نابين انه مترسي ايرو سر بس كردي شيت في درباري دا يعني ايش بقول بيجم از بيجم مختا من بحثاوي قو تاريخ از بيجم نها شام دخوازه برزگريكا كردي ام بيجن جي چارچويا ويني واتدار درخيني يعني تمييع بك يعني عين مولوكوت مگو شام دخوازه برزگريكا كرد لسوريا تمييع بك ما بس طام جويه كي تشيه قو بري حرتشتي وكو تجد دسبيكيت قو دكتور احمد الشرع قال لك يقول ورجيموي قال لك يقول داريا اردوغان وحكومتها تركيا كن يعني حطاره دايك سياسته وان قال لك هاف بيرن بتایبەت دنێزیکە هەیە هەردوو وادە ji پرزگرێکا کورد tiştê ku Erdogan di van çend salên dawî de bêjin di 10 salên dawî de derheqê Kurdan Kurdên Bakur kir niha Ehmed Şerê dixwaze heman tiştî Sûriyê bike me bes tam ji wê çî ew e gava wê bêje başa Kurd dawa çi dikin Kurd Partiya Kurdî ji destpêka yanî em bêjin Partiyên Kurdî çêbûn dawa wan çi ne mesela mafê çandî mafê kulturî mafê ziman û piştî wê helbet dûr e mesela ku nasnameya Kurdî ew ê ku ji wan hatibûn stendin em ê li wan vegerînin û hinek tiştê kozmetîk yanî hinek tiştê em bêjin wek mikyacê wê lê zêde bike û ji bo ji cîhanê re bêje ez xwediyê pirsgirêka Kurd im ne ev بله ji bo yanî rewatiyê û şerîtiyê ji bin partiyên ji bin lingên Partiyê Kurdî bikişîne wê bêje Partiya Kurdî ev 45 sal dawa van tişta dikin û vay ez van tişta dim wan êdî pirsgirêka Kurd li Sûriyê hate çareserkirin بله rastî de ew e ku ji ber ku gotara siyasiya Kurdî gelek pêşketin neketê bi rastî tevî got konferansa 25 mehê ya 26 meha 2025 dibêje dibe niha federalî em bêjin çareseriya herî baş ji bo Sûriyê û ji bo pirsgirêka Kurd lê dîsî jî di danûstandinên Hesedê û Şamê de ji ber ku dîfakto Hesedê bû tarafê danûstandkar bi Şamê re ev tişt nehat nîqaş kirin Şam wê bêje baş e vay nûnerek heye em danûstandinê pêr dikin û behsa nenavendiya siyasî nekiriye behsa بله federaliyê nekiriye ev mijarê wê wek te jî got dektor yanî dixwaze her tiştî bi mersûmeke serokatî ku dikare di navbera şev û rojekê di were guhartin û heta heger di destûrê jî werî tespît kirin destûreke demkî ye û gelek tişt ji niha û du sê salê din karin werin guhartin wê bêjin ev tiştana vay medayî Kurda êdî mafê Kurda niha Kurd û Ereb li Sûriyê wek hevin ê pirsgirêka Kurdî ez û te û kesê ku niha li me temaşe dike dektor em dizanin ku bi gelekî jûlo mestir e gotara kolana Kurdî tiştê ku Kurd li Kobanê û Efrînê û Qamişlo û Dêrikê û bajarên din dixwazin gelekî pêşketîtir ji tiştê ku em bêjin Birêz Mezlûm Ebdî dixwazî ya PYD dixwazî ya NKS dixwazî ji بله ber lo yanî ev pirsgirêka mezin û ji bo min me tirsidar jî dektor yanî heger tu ji min pirsî heta kîjan re deyê ev tişt pêşketin başin rast min êştar gotiba yanî belkî cara pêşî ez dibînim ku sana ajansa Sûriye ya nûçeyan ya fermî bi zimanê Kurdî tiştina belav bike ez bêjim bi dîroka Kurd Sûriyê de tiştekî wilo nebûbû lê di heman demê de بله em ji bîr nekin hîn jî navê ajansa Erebî ya Sûriyeyê yanî بله hîn jî راسته Sûriye ji qalkê xwenî Erebî derneketiye hîn jî wexta dibêjin divê komara Erebî ya Sûriyê li ser bi arma bi اره Kurdî li ser parêzgeha Hesekê nivîsî ji وقت ber lo بخفتني او رقزنا مجي نهات تدي قافاج ورا او
استمارات داگرتن دانین عربی سوری البیشاوا گلک گوت او يعني ابناجی نایوی بله واتای گوت تشتک نهاتی گوهرتن سروان اره يعني هف برزگرکانات دوی آلین کردی لسر ورن راوستن اونها آلین کردی براستی جهف کتی يعني تو بخوشی دزان انها سر کانی برزگرک لسر وگرا کوشبران يعني ام در بدرین سر کانی در کتیه کو انا کسد خوازر رولک الور بلیزه بله هسدت خوازر رولک الور بلیزه رژیما سوریه خوازه وی لیسکه بلیزه کو چند چوکان بکورکی بکوجه هم آلیه کی جواکا کردی جهف بخینه و افتشت بله مخابر نها چه دبه و لاليك دنجي خبك خديا برزغريكا يعني رژیم سوری ادعا دکن ها دبیجه وقت ما بیسکادن گوت تشتي جو كورتي بان دكن فان هيدي اسجاره سر دكن وكارم بيجن حقي وانش في تشتي بيجن يعني نا رژیم هي اسد نا رژیم بريوي قال لك تشت هاتن كرين دفي قونا غاده دفي چن مهن داويده گود ديروكا سوريا دنا هاتن كرين لاف بارادوكس دكتور اف نچار بله سريه يعني راست الاليه كي اماديه تبكوجه اماديه بله تبك عرب بله والاليه راسته دنجي اماديه وببنا فاي من نوروز ديروكا سوريا دفجاره كي من نوروز كر ججنا كان اجتماعي من جاره كي بله زمانك كردي كر زمانك خبرته اجتماعي راسته نفرمي اجا اف بارادوكس هان دفي بيتر خلق سروان ارين راوستن ها يعني تد تشتا بله نها تديت بري نورو اختي دوا نوروز جديد ويتشاخي قالك اندامن انا كسي وكساتين كرد ايه تبليها وكا شوربكش كساتيان ينقو بري هنا جنك جوانا اصلي خونا كرجي بون شرع او بر آلين كردي قاربج بهتر آلي انا كسي وانا ديت افنا سركفتنا كمزنا يعني قالك هنا جوانا حتى قلت قو خونا مبو ام هرنا كوچكا قال يا سوري ام سروكا كي سوري رونن يعني حتى فيرا داي تدبيني او حركة حزبي كردي تفقرا بارتيتي كردي دوری نتنه دوری پرزگریکا کردیه تجینها آنی زمان جواکا کردی بقلکی الپیشة بگوتارا خوایا سیاسی الپیشة و پارتیای گو عمری و 69 ساله يعني ابنات نابين انه ايرو براستي مطرسيه كمزن سر هبون بسجرقا كردي هي وتشتك نايك كرن يعني يعني اره يعني اجي فينرين اللي نارن براستي وقت اجي قلت جارك نجي دوبارتكم قوتارا كولانا كردي ملتي كرد للروجافا قوتارا وان وخونو داخوازين وان ين سياسي وين اجتماعي بقلكي بيش كثير بدهي صالان البيشيا قوتارا سياسية كردي قوتارا سياسية كردي بقشتي يعني بارتيين تقليدي للروجافا هينجي بمنتاليتيا بريد حزار ويازداد دخفتن برانيا وان نهم هناك بيش كتنه وقت يدوان لأن بيش كتنه كأرينية يعني أم تكارن دور بحثاوي بكن بله لي راسته براستيجي قافاقو يعني جبو من نقرين قافاقو سانا وقت بيسكاد جو يا تلفزيون أخبارية بولتنك بكردي بيشكش بك نها جبرجو بله نها يعني نها إدي تدويق تبورة تدويق ترى خدها بيا بانجليزي تب نمونه كباش يعني بتقول يعني اردوغان تخوازي وين نموذج نمونه تشاوت كردا يعني التعامل بكردارة كيل تركي نفسها وين نمونه تخوازي السوري بيك بيني وكان ها افتشتيتا قوتيه ومسألة التلفزيون زماني كردي تقولوا بتكاري هنا في خالي بهتر زلال بكي يعني از دبيجم تحضر وسيزدا وبازداد تدي او بروسيس اشتيل تركي دس بيكر وتشتكي ديروكي وبراستي بلكي وقتها ترك ازل او جرا يكي بقول تركيا باواكي اشكرا ريبركي ترك بيجن سروك وزير ويتشاغين شتي بو سروك باواكي فكري بحثا بروسيس اشتي وجرا سكرنا برزغا كرد كر لي بشتي وبشتي جو بداوي بو اردوغان بو يعني از دبيجم اردوغان باشترين تشت بو جبو كرد تركيا بيك هات كردين باكور و ده همان دمê de xirabtirîn tişt bû. بله Ji ber van sedemên han. راست Gol aliyekî Erdogan amade bû got gund û bajarên yanî bajarê Kurda wêran bike û xelkê ji gund û bajarê wan derxîne. Me dît yanî çava Cezîrê û Amed û bajarên din yanî hatin wêrankirin. û li aliyekî din jî dibêje bine vay ez televizyona Kurdî ya dewletê bi zimanê Kurdî pexşînim. Ez dersê Kurdî bi awayekî bijerde li Stenbolê û li Izmîrê û Nizamkû didim. Ez rê didim radyo televizyonên Kurda. بله Lê em راسته بله dizanin got evana niha ji çarçoveya xwe derketine dinya hatiye guhertin. Yani gava ku televizyona Sûrî her nîv saetê bi Kurdî bide bexşanê bide wê ne were behsa daxwaz û xewnê Kurda bibe. Wê behsa wêkê bike ka Ehmed Şerع çit û çi nake بله ya çiş راسته Kurdar اوكي kiriye û çiş Sûriye kiriye. Ji ber lo yani bi rastî evaya
يعني نم النتيجة د قۆناغێکی دەگۆ بالسەدا تلڤیزیۆنێ کوردا چێبوونە بالسەدا نها ئەدی تلڤیزیۆن ژی نەما گرینگیا وێ هەنە ڤ ئەز بله ئەم نها بە شێوەیە تەکنۆلۆژیا هەری راستا پێشکەتی ئەم پەیامێ خۆ دەگەین خەلکێ یعنی ئەف تشتانە گەرەک خەلپێ نەیەن خاپاندن تایبەت نەخەلک خەلپێ نایەن خاپاندن پارتیên Kurdî gerek van tişta wekû destkeft ji xwe nebînin ji ber ku ev tenê bûne alav rejîmê totalîter û zordar gelek cara li seranserî cîhanê li Efrîqya û Amerîka Latînî û rojhilata navîn bixwe ev tişt ev edewat ev em bêjin alav bi kar anîne û bi ser neketine ji ber lo divê yanî çavê me ji rastiyê neyê girtin gava ku tiştekî wilo çên bêjin wela serkeftinek ji bo Kurda ya ji bo pirsgirêka راستا مخابن يعني بارتي مي كردي يعني بشتي 69 سالا جدا مزراندنا بارتيا ماك ايرو ام دبينين يعني گوتارا ما تبلي ايرو تهري جادا كردي 69 بارتي افي ايج دكسا حتى صد كسي بلكي هبن لي همبري وي اف سردما گو امتيدنا سردما كدس كفتنية تريد بلكي ديروكا سوري دا تجاري هالو دسهلاتدار كولو لاواز وي نهات بي يعني شبرت دي belê تزاني افقو ناغا فاگوهيجي افا بين سالا قدانا احمد الشرع وغافا وانين اوجي يعني از باور دكم هيجي درفتك باشا جو كاريتي دبي تنابيني جو ايرو پارتین کوردی هەبووناوە نەما ئیرۆ بووە بار سەرپەرزگرێکا کوردی یانی باوەریان بدە ژبەر گاوات ببێ کەلەم پیشاد گۆتارە جادا کوردی و پرزگرێکا کوردیدا گۆر بەرژەوەندی خوا و بەرژەوەندی بێدە سلاداری مەشێ ئێدی ئارمانجا ینی سەدەما هەبوونە پارتیە نامێنێ ینی ئەس بردا ئێم ئەس بینم مەترسیەکە مەزن هەیە سەر دوزا کوردی چاوت بینێ vê tiştî û ka em gereke çi bibe ji bo em sûd ji vê qûnexê bigirin û em nekevne wê xefka got Tirkî li ber Kurda veda li Bakur û niha îro şerع jî alîkariya Tirkî û alîkariya partiyên me vê projeyê birêv dibin yanî bi rastî jî yanî tiştekî erê tu çawa dibînî pirsa gelkî baş doktor lê yanî êm ez bi çavekî cuda belkî li meselê narin ez dibêjim niha qonaxa bê nema êdî qonaxa partiyên yani partiyên siyasî berî di demekê de ez dibêjim heta berî 2011 jî ji xwe berî 2000 û êm ez dîroka nûjeniya Kurdên Rojava ya Rojavayê Kurdistanê dikim sê beş di dema dawî de beş yanî di dema dawî de heta berî ji not û yekê heta em bêjin behsa çend سی و پنج سالی داوی بکن جنوت و یکی حتا 2004 قۆناغک بوو 2004 حیا 2011 قۆناغک بوو و 2011 حیا 2024 قۆناغک بوو و شخوا نها قۆناغا ئاحەری داوی دەست پێ دەکرد بەڵێ ڕاستە نهاتن گوهرتن گۆتار نەهاتی گوهرتن ئەف jî pirzgirêk e yanî gava got dibêje destkeftên ku li van demê dawî de li Şamê hatin kirin yan tiştê got Şamê dan Kurdan destkeftin ez destkeft nabînim ji ber got Kurd bi xwe nima van tişta qayîlin yanî Kurd xwe cihê wan li ser asta cîhanî yani îro roj dektor ez li Washingtonum ji kesekî dibêje ez Kurdê Sûriyê me ez Kurdê Rojava me te naz dike berî 10 sala ev tişt nebû berî 15 sala kesî nizanî û Kurd çi ne yani yan Kurd li Sûriye hene yan tune ne ڕاستە niha rewşga hatî guhertin niha Kurd wekû hêzeke liberal li cîhanê tê nas kirin mixabin ne partiyên Kurdiyên yên kevne şo em bêjin yên teqlîdî û ne jî evê ku vê dawiyê xwe dîtin em bêjin PD û rêberetiya Xweser û Hesedê xulgor wê yani xulgor wî navê Kurdan nabînin mixabin nikarîbûn tiştna pêk bînin û derfeteke zêrîn bû ez hergav dibêjim dektor li vir li Washington wek nimûne yanî dewlet û hikûmet bi milyara dolara didin ji bo lobiyê ji bo karê بەڵێ lobiyê û karê fişarê dikin بەڵێ Kurdê Sûriyê Kurdê Rojava bi ne tiştekî dolarek nedan û labiyek rasteqîn di nav gelê Amerîka de di nav Kongresa Amerîkî de û heta gelek cara di nav hikûmeta Amerîkî de ji wan hate kirin ji ber got ji Kurda hez dikin bi rastî hezkirinek li cem yani ڕاستە لە lê بریتانیا ev tişt nihat istiqlal kirin dektor ڕاستە mixabin nihat بەڵێ istiqlal kirin gelekî ji bo ez vegerim ez gelkî dûr nekerim dûr nekim ji pirsete کەرەمکە niha êdî qonaxa partiya niha em bivê nevên qonaxeke vegu hêze rast em dibêjin belkî rejimeke totalîter li Sûriyê tê amadekirin bi dîktatoriyeteke İslamî lê nikare li Sûriyê di rewşeke wiha di rojhilata navîn de nikare bibe dîktatoriyek wek dîktatoriya got Behsiya di salê hefteyê de ava kir û heta di 2024 ma بێگومان rastî ew ku
هم. لسوريا ورنگك پرنگیا سیاسی داوی درکه بهولی احمد الشرع بخواز نخواز او ویک دزانه وینا دموکراسیا که تواهیبه و ازو تجي ویک دزانن تشتانات شف روجا که دپیک ناین لی درفت هی دکتور درفت هی یک گواکو بتایبت کرد وکو ملتکی کو دوار سیاسی ده بلکی هر کسی بهتر د سوریه ده عربا بخوجی ملتکی ریخستن کریه جرگو بسرمیانی وانی سیاسی پارتی سیاسی بون يعني كرج حركة بيتر بريخستن كرينه منظما يعني حتى راسته او ويك باندور لرابون ونشني كردا والسلوكي واني ام بيجن جواكي جيكريه جبرو دفي افيك ور استغلال كيرن بارتي كردي دفي ببينن كو او قوناغا كو خو برد ديتن ببلافوكا بلاف بكن يا داقيان يكي بعربي بلاف بكن او قوناغ ايدي تيبر بويه درباس بويه نها دفي خوش قوناغا بير اماده بون قوناغا بيت شيه ويج نها وصال كي دو صالا سي صالا هالبجارتن لسوريا بيكورن دفي والروجافان ها ام خوش دوري راستيه قال كي نخينن دو كامبانه كامبا بارزانيا هي وكامبا ابوتشيا هي ازولو اشتر قشيرم دكتور ها بله لا وك الشغلية التنوري وعمودية بيت قشير يعني وعموده ناخذ نشتكي يعني بشارتي به نهال روجافان راستي او يعني دو كامبين سياسي هنا د اصلي خوني هري بنجهين دنه كسين كو بسر فكري بككن وكسين بسر فكري بارزانين چه کسی گود بنوار یاد ناف برا وانده دما داویده اثبات بوكو بمعننه يعني وكو نموناش طبيعي بارتيك سياسي وكو بارتيا يكيتي خمناكن بحثا نافاجي بناف بين قد قناغه كده بلكي قل جنجا ام بيجن خون وداخوازين خضر يا وي بارتي ديتن نها بمعنيه جبر نهار روجافا دو آلي هنا هقلت ند ناف وانده به وبرزجريكن رخصتنيش تر دركبن جبرو حر آليا جوان آليا ويتب آليا خود بكشينن تشتي قونها راسته وكنمونة تشتي قونها بسري بارتيا يكيتيتي انجاما اف تجاذبات اندنا فيرا ابوچيا وبرزانيا ديه بله ايجا راسته قوناغا وقوناغا هالبجارتنا بقوناغا ام بيجنت بجافكي نوجن المسألة بنرى يعني تتبيجي يعني سرمان انه يعني يعني اف بارتي وك استور بنا تديت عقم بعربي ارين بيجن استور بنا يعني اف استور بنا ها از بلكي احتمال ممكن ببنا كلام البيشيا اب تشتين هات بحث كيغو بيش روجي دجبر هرور وي روش نوكا بريبي يعني تدبيني وي درفتها بيش بو كرداغو قاربن تشتكي بكن واف بارتي هنا يعني اف بارتي بخو نكارن خو بگوهرن نكارن تشتكي نوجي بيشكيش بكن از وجوال جي باوكيم دكتور نولو باسيفا جي حتى را دايك جواتا كردي راستا قلت البيشا بس دواري براكتيكي ده راست آه يعني ريبرك آه جواكير دفي استرم صدي مالي صد جوات راست نريني جواكي جودانه بيشكتي ترنجي بارتي كردي بقشتي لي همو جواكي دنيا الولات حري بيشكتي دنيا هاجر ريبرتيا وان نيكرن وبيسلو بربه يعني بعد شيء نورمال ده همو جواكا ده دفي كسك هبا جواكي ريخستن بك نتني دواري سياسي دجي يعني الحر وارده مالي از بيجم دكتور هالبجارتن برسفا حرتشتيه وحركه سويتش غير حجمي خوا بزانه وبزانه كا از لكوت سكين من جفي هبكيشيا هان جفي معادله كون هال نها سوري تشدوي نها دستلادار خوازي تاني دست نشان بكي يعني نها او بارزگاه حسكيت خوازن واكسا دست نشان بكن لي وقت بحث كرش قناغا بيرا بل احتمالا اري ممكن درفتها بين نزانم او بيش روجاوي توي تدبيني يعني تقشبيني تدبي يعني وي قهرتن نولو تشيبن يعني ابدا سلادار حتى كيجارة داي وي بميني وي درفتي بدي جبو مثلا سوري بتفايج ومثلا برزقريكا كردية ام بهتر ام بري رونية دافيد نصر از بيجم حطاره ديك الشام رژیم الشامي احمد الشرع دزانكو او نكار السوري باوايكي تند ام بيجن ناوندیه که تند بریوه ببه او خوش ویکه دزانه او خوش دزانه گو دیفاکتو سوریه هدی برگویه که وده چه حتی گو سبه درزی و سویدیا بفرمی وگریان ناف دولتا سوریه و دیسی نبوی شکلی کو احمد الشرع و هوالي الخوا البرچاوا دگرن يعني و گوهرتن ور چه کرن تشته گو نهال روجاوا چه دبه يعني دواره براکتیک ده نناوندیه مالي نناوندیه که سیاسی کو کردا پی بانگ دکر لان نافنديك بلكي حطاره ديك الجور بيفان رجيمي به بل راسته دوسي تشكرين حطاره ديك بسركتن
بري بله حرتشتي هەرێما ڕۆژاوا هەرێمên کوردان دابش kirin وەکو چاواک و بله هرسي وەستا بله berê dijî هرسي niha بله niha yanî dixwazin dektor danûstandinê bi Kobanê wek Kobanê bikin ne wek beşek ji راسته Rojava. Xwazin danûstandinê bi Cezîrê hesekê أري parêzgeha حتى أو hesekê bikin لواء وجهي بسر حلبة عينن يفكرن أري هرسي لواء عين ولو إيه بارزقا حسك وعفرين يعني وعين أري ولو وعفريج بري وعفرينجي بري عفرين xew ji bo wan بهاتو برين راست خبراته يا dixwazin ji ber jî ez vedgerim mesela temî'a pirzgirêka Kurd ku pirzgirêka Kurdî أري li Sûriyê pirzgirêkeke ديلوشن îdarî ye belkî pirzgirêkeke yanî sosyo aborî bi jî lê ne راست pirzgirêkeke siyasî ye. Dixwazin ji qalkê راسته wênî neteweyî derxînin û mixabin bi ser dikevin. Eger derfet heye ji ber gonha qonaxek veguhêze û girêdanên yanî guhertinên li Sûriyê çêdibin bi awayekî pêwîst girêdana wan bi guhertinên li herêmê ye. û ez أري bar dikim راسته Ehmed Şera û şêwirmendên xwe vê yekê baş dizanin. Ji ber بله derfet hîn heye dibêjim yanî bera em netevahî wilo أم reşbîn bin hîn بله derfetek heye ku Kurd heger Sûriyê nebe dewleteke demokrat jî bi kêmanî Kurd karibin heta radeyekê peşekî ji wan armanc û راسته daxwazên xwe yên siyasî pêk bînin. Ji niha heya salkê du sala wê ev qonaxa veguhêz bi dawî راسته bibe. Ez bawer dikim heger partiyên Kurdî karibin van xweşvan eqde û pirzgirêkên waloziyên xwînî rêxistinî bişon, xweşvan xelas bikin. Di van du sala de wê derfet hebe ku Kurd êdî vegerin qonaxa ku bi rastî karin nûneretiya xwe li Şamê bikin. Heta ku Kurd li Qamişlo û li Amûdê û li Kobanê û li Efrînê nexwedî desthilatek rastaqîn bin heta li ser asta şaredariya jî di nikare her Şamê danûstandina bikin. Heta ku ew lawazî hebe Şam wê hergav wê yekê li dijî te bikarbînin. Heta راسته ku ew راست dabeşbûn û parçebûn hebe wê heta Şam heta jêbê wê li dijî te bikarbînin. راسته قال لك نريناتا بشكل كي منطقي لوجيكي يعني براستي ولو يا وام هيفيد كن يعني انه كرد هاي داربن يعني جبرجو روشا سوري بخوا شروشا كفاغوهيزا يعني هن برسكريكا درزية يا علوية يا حتى السنية لونها دنجيوا درت كفي ودرت كم نخو بيشندانا افحموجي آلاف ندينا فهوكارنا باش نجبو كرد دنجيوا بهتر بيش باي ديجي وما هيفيد كن اف مجار يعني بهتروني بيچا سر وز گلکی سپاسیا تتكم جبوي في تبليبون حتى خلقا ما پیشی دیا بودکاستا بکردی و بگمان امي جار نديجي هفدو از تبين ميفان جبر گلک مجارين گرنگ هنا ايگو ام تخوازم بهفرة يعني وكا ارك وكا برپرسياري چه کسی کرد بي يعني اف خالين گرنگي گو ايرون ها ام كاربن روني بابني سر والسود بقرن جوي هل في دما هاي فجوهز جو كرد كاربن ما في خد بجسبين دست كفتي هبين جيب دست بخن از قالك سباسيات تتكم سيروان يعني جواتك خوش بو هيفيد كم جارك دي جابدو بين سباس صافي قالك دكتور جواتا مخابن بلكي قال لك تشتبون من نكاري بود نيف ساعات مرات بيجي نيف ساعات تيرا قال لك مجارات كده اللي جبرجو مجارين ما قال لك الوزن وقال لك راسته برفرهن ازي بدارم صديصات ازي قال لك كيف خوش من جارك دين ورم وسرفان مجاران هناك مجارين دين جريداي روشا كردان وروشا سوريا وروشا هرمي ازي كيف خوش منكو بجداري نقاش سباس اكاديمي قالك سباس قالك يجبو باش دربونا تا ودبينة خير خوشيتا ساعات خوش قالك كيف سرچاوا دكتور سباس بو وجهي قال لك ميفان كسيجو يرو المتماشتكن وحتى خلك كدي بخاطريوه